ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zifatanyije nabo zisanzwe zikorana nabo zongeye kugaba igitero ku birindiro bya 23 bakoresheje indege z'intambara ziganjemo Sukhoi 25 ndetse na drone nkuko bikomeje kugaragara. Ibi bitero kandi bikomeje kwisukiranya mu mugambi leta ya Kongo yafashe wo kugerageza guhangana ndetse no kureba uburyo bakwisubiza ibice byose bamaze kugenda bamburwa n'umutwe wa 23. Amakuru yihuta akomeza kugenda tugeraho akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko intambara ikomeje kugenda iby'umwihariko ifata intera mu gihe bamwe bakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo akomeza gushimangira yuko by'umwihariko leta ya Kongo yamaze gushyira imbere gahunda zigendanye no kwirukana uyu mutwe wa 23 ndetse no kugerageza kwisubiza ibindi bice nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Amakuru yihuta akomeza kugenda tugerera akabashimangira ndetse yanagaragaza neza yuko izi ntambara zikomeje kugenda by'umwihariko zifata indi ntera mu gihe kugeza amagingo ayangaya ibintu bikomeje kugenda bifata by'umwihariko iyindi sura. Ndagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa cyane cyane amakuru wagaragara mu bigendanye n'intambara ikomeje guhuza Urusiya ndetse na Ukraine. Abatari bake bakomeje gupfira muri iyi ntambara nkuko bikomeje kugaragara, nyamara bakomeje gupfa mu gihe biganjemwo abanyafrika bagiye bajya muri biriya bihugu bazi ko bagiye mu bindi bikorwa cyangwa se mu yindi mirimo igiye itandukanye, ariko bikaza kurangira binjijwe ku mirongo y'imbere ku rugamba nkuko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga cyangwa se nkuko bikomeje kugenda bitangazwa. N'ayandi makuru yose akomeje kugenda avugwa rero n'ubundi tugiye kuyarebera hamwe muri kano kanya. Mwese mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije kugubwa neza cyane. Reka nkubwire ngo niba ari ubwa mbere ugeze hano kanda handitse subscribe kugira ngo uwa mbere muzajye badukurikira, utanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ibitero by'indege by'umwihariko zitagira pilote ndetse na Sukhoi 25 byongeye kugaragara mu bice bigenzurwa n'umutwe wa 23 muri Walikale by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni nyuma y'uko hakomeje kugenda hagaragara ibindi bitero byiganjemwo ibikomeje by'umwihariko guturuka muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane byinshi bikaba bikomeje kugenda bigaragara mu Burundi ariho bitegurirwa nkuko amakuru y'amara tugera bivuga. Ibi bitero kandi byemezwa ko byongeye kugaragara uyu munsi byaje kwibasira ibirindiro by'umutwe wa 23 ndetse bikaba byaje kugenda by'umwihariko bihitana abatari bakeya nkuko bigaragara. Amakuru avuga yuko kandi ibi bitero byaje bitunguranye mu masaha ya 4 za mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nkuko amakuru atugera bivuga. Ibi bitero kandi byagaragaye nyuma y'intambara zikomeje kugenda zigaragara no muri Kivu y'Amajyepfo, aho kugeza ubu byemezwa ko hamaze kugera abacanshuro kugeza amagingo yangaya bakomeje kugira uruhare ruremere cyane by'umwihariko muri intambara, aho aribo bakomeje kugenda bakoresha izi ndege z'intambara ziganjemwo izitagira abapilote nkuko amakuru atugera bivuga. Intambara ikomeje kugenda ibera hano muri Kivu y'Amajyepfo rero bivugwa yuko ishobora kuza guhindura isura mu gihe kugeza amagingo ayangaya iyi ntambara ikomeje kugaragaramwo by'umwihariko benshi mu bazungu ndetse hakiyongeraho n'ibindi bihugu byinshi by'amahanga. Societe civile Walikale iravuga yuko abantu benshi by'umwihariko baje kugwa muri iki gitero, abandi baza guhunga nyuma yuko cyaje kugabwa mu buryo rero bwasaga nkaho butunguranye nkuko bigaragara, ndetse benshi bakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo bakaba bakomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko iyi ntambara by'umwihariko ikomeje kugenda ihindura isura. Bwana Tshisekedi bivugwa yuko yaba yamaze gutegeka ingabo ko zikwiriye kwirukana uyu mutwe byanze bikunze, ndetse kugeza ubu ngubu hakaba hakomeje kwibazwa mu gihe uyu mutwe umaze igihe urwana ndetse wiyemeje kubohoza Repubulika Demokarasi ya Kongo niba leta ya Kongo izabasha kubigeraho. Abarwanyi barenga 1400 baturutse mu bihugu bigera kuri 35 bya Afrika biyandikishije by'umwihariko kurwanira Uburusiya muri Ukraine kuva muri 2023, kandi abagera kuri 316 muri bo bamaze gupfa nkuko rero biri muri raporo y'iperereza ryakozwe n'ikigo cyitwa Impact yaje gutangazwa uyu munsi. Kuva muri 2023 Uburusiya bwashyize imbaraga mu gushaka abarwanyi bavuye mu bihugu by'amahanga nyuma yo gutakaza umubare rero munini cyane w'abasirikare mu ntambara bwagabye muri Ukraine kuva muri Gashyantare 2022.
Ukraine nayo yavuzwemo rero gushaka abarwanyi mu mahanga nk'uko bigaragara. Umuhate w'Uburusiya rero wo kuvana abarwanyi muri Afurika, aho rero by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragaraho leta y'Uburusiya ifite ubushuti ndetse n'ibihugu bitandukanye, henshi ukorwa mu bwihisho hakoreshejwe amayeri atandukanye yo kwizeza ibyiza abajya mu Burusiya nk'akazi keza, umushahara munini, amashuri cyangwa se inzira yoroshye yo kujya ahandi nko mu bihugu by'i Burayi. BBC Gazomigengo yamenye ko network y'abantu mu Burundi rero by'umwihariko bashishikariza urubyiruko rw'abarundi kujya mu Rusiya kwiga cyangwa se guhabwa akazi keza. Bamwe rero batanze amafaranga no kugira ngo babashe no kugenda. Raporo yasohowe na Impact ivuga ko kuva muri 2023 kugeza hagati muri 2025 Burusiya bwinjije mu gisirikare cyabwo abarwanyi bagera ku 1417 bavuye mu bihugu 35 bya Afurika. Iki kigo kivuga ko kandi cyabonye amazina yabo, imyaka yabo, ibihugu baturutsemo, nimero za gisirikare bahawe ndetse n'igihe by'umwihariko basinyanye amasezerano yo kwinjira mu gisirikare cy'Uburusiya. Raporo ya Impact ivuga ko yagenzuye ikabona 316 muri bariya bapfiriye ku rugamba, ikabona imyaka yabo ndetse n'igihe bapfiriye n'umutwe w'ingabo bari barimwo mu gisirikare cy'Uburusiya nk'uko bigaragara. Iyi raporo inavuga ko kandi muri abo barwanyi baguye ku rugamba abava muri Cameroon aribo benshi bagera kuri 94, mu gihe by'umwihariko 6 muri bo rero bapfuye bava mu gihugu cy'u Burundi. Muri abo Barundi kandi umukuru yari afite imyaka 41 naho umuto yari afite imyaka 26. Mu bihugu kandi byavuyemwo bari abarwanyi muri kiriya gihe cya 2023 na hagati ya 2025 harimo ibyo mu karere. Urutonde rwa Impact rwerekana ko by'umwihariko muri Kenya havuye abagera kuri 45, mu Burundi 19, Tanzania 9, Uganda 1, Uganda 7 ndetse mu Rwanda 1. Misiri iza mbere mu bihugu bya Afurika rero by'umwihariko ahavuye abagabo bagera kuri 361, Cameroon havuye 335, naho mu gihugu cya Ghana havuye abagera kuri 234 nk'uko iyi raporo ya Impact by'umwihariko ibitangaza nabigaragaza. Gambia havuye 56, Mali 51, Niger 36, Afurika y'Epfo 32 n'ahandi naho hagiye hava benshi nko mu bihugu bya Kenya nk'uko bigaragara. Iyi raporo kandi isohotse nyuma y'umunsi umwe urubuga rushamikiye ku biro bya perezida wa Ukraine rutangaje inkuru y'umurundi Jean Bosco Akimana ufungiye muri Ukraine nk'imfungwa y'intambara, nyuma y'uko rero yari yaragiye rero mu Burusiya azi ko agiye kwiga nk'uko yabivuze muri video ikomeje kugenda igaragara. Ibyavuzwe na Akimana BBC yemeza ko itabashije kubigenzura mu buryo bwigenga kandi yabitangaje nk'imbohe by'umwihariko y'intambara ku rubuga rutangaza by'umwihariko ibibogamiye kuri Ukraine muri iyi ntambara. BBC Gazomiryango icyakora inakomeza ivuga yuko yabajije uruhande rwa leta y'u Burundi ivuga ko icyo kibazo cya Akimana yakibonye ku mbuga ariko ntacyo irakivugaho. Iyi raporo kandi nshya by'umwihariko bivuga ko BBC yaba yagerageje kuvugisha leta y'u Burundi ntibyashoboka kugeza magingo yangaya kubigendanye n'amakuru akomeza kugenda abivugaho. Investigation with Impact nk'uko bigaragara ni ikigo kivuga ko kigenga cyatangiye rero muri 2021 gikora amaperereza anini cyane yibanda ku Burusiya ndetse n'inshuti zabwo nk'uko bigaragara. Numwe kandi nk'uko bigaragara hari umwe rero by'umwihariko mu mushinga wabo wamenyekanye cyane. Impact inavuga ko kandi abareshya urubyiruko rwa Afurika ngo rugerero mu Burusiya barwizeza amahirwe yo kwiga ndetse no kuba bava mu Burusiya mu rugero bworoshye bakajya mu bindi bihugu by'i Burayi. Mu kureshya abajya ku rugamba kandi Impact inavuga yuko by'umwihariko yasanze hari agency nk'uko bigaragara zibikora zikuriwe n'abantu bashyigikiye Uburusiya muri ibyo bihugu by'umwihariko zikagera ku bantu ziciye mu makuru izahawe mbere na mbere n'abandi bagiye rero by'umwihariko mu Burusiya mbere muri ubwo buryo. Hari amakuru avuga yuko kandi hari umwe mu bagore bakomeye cyane bakunze gukorera kuri social media bakunze kumvikana bizeza abantu ko bakwiriye rero kujya mu bigo bigiye bitandukanye kwiga mu Burusiya gukora y'akazi bakizezwa umushahara munini cyane, ibikomeje kugira ingaruka kuri ibi bikorwa. Mbashimire mwese bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe, dusubire mu masaha ari imbere.